Uwa nan kit ezban. Uwa nan kit ezban. Ezban gi wamdan ekna jong shke waabgonoojiin wigwam gabakwagan. Waabgonoojiin Jaach da bashgendan manda kikkeda. Jaach da mepto binja akena kek waabgonoojiin minwa anchkinganan kikkeda ezban. En dat ezban gi gendan da junia. Da an medaswe eshe ni wabik kikkeda ezban. Gabakwagan nang de nisemdena wabik. Nin menezin wishkitowa junia ezban gikkeda. Ngakwede gishpin engwe tegen ganen nokiwinan da nankiamba kikkeda. Ka da bemon ni jwabik nangot bagiswan. Wi mandos doin nibishan kikkeda mishomes. Ka da bemon naswabik ningo tabagiswan. Wi bintuin dabalnagamek kikkeda gasha. Ka da bemon ni wabik ningo tabagiswan. Wi wikbidoin ninda bashkabushan kikkeda Mrs. Tam. Ezban gi wikbidon bashko bejan ningo tabagiswan. Gi binton dabalnagamek nijo tabagiswan. Gi mandos jis donan nibishan so tabagiswan. Me goa da an junia menezia ezban gikkeda. Da gishnedon Jaach da shke kabakwagan. Ezban gi naden George shke kabakwagan. Gi mami kwendan win gi che nokit. Jaach gi mami kwendan da shke wigwam. Me you.